everyone, welcome to Point Online Lessons. I'm Guy Kibi, and today I came up with how to ask permission. Salam Point family, لما أنتي حامي غيرنا permission نحتت ويفقد بحامي من قدي نحتت نخل. لعنت حمزة تغير كريو لكادي، حمزة تغير تاي مسلكا. إلنا بحامي كنحتت نخلي. لما أنتي بزن سلسة زين من قدينا كنحتت. So نعم جمرة كان مالت مخالي so can I تلنا يخلو can I يخلو so may I أنا I دنيانا can I is casually مس نفولتم ساعات مس أعركتنا can I لولنا كن حتى نخلنا could I is a polite you formally may I is more polite could I more may I is more polite بتعمي تحتنا التمول may I so may I تلتلنا بتعمي تحتنا التمول يخون لو مالتي زي المنينا نتقوم زحت جزي نعبيتي مولدنا لين فولتم ساعات الممهرانا may I تلنا يوم بتعمي دسلنا تحتنا محتتي so بزيوم تتغينا حامي غيرنا كنا حتى نخل كنرينا so can I يخلو قبل ديو للترجميو could I the same thing may I لله هذا عينت almost degree فلالاي so can I borrow your pen can I borrow your pen سكريتها تلك حنت خلو سكريتها كتنت خلو can I borrow your pen could I borrow your pen could I borrow your pen أوزي polite يخون بتحتنا so could I borrow your pen yeah سكريتها كتنت خلو and then may I borrow your pen بيزخا سكريتها كتنت خلو للترجميو so may I borrow your pen can I go to the bathroom can I go to the bathroom can I go to the bathroom نبشغا خيدي خلو could I go to the bathroom نبشغا خيدي خلو may I go to the bathroom نبشغا خد تفقد اللي ديخا alright so can I go or can I help you so خاليتي من قدي can I help you كحجزكا خلو can I help you كحجزكا يخلو could I help you كحجزكا خلو may I help you بيزخا كحجزكا خلو لما لاكلي may I help you may I help you can I use your phone for a moment can I use your phone for a moment can I use your phone for a moment نحسير اوان سلكها كتكمل لا يخلو سلكها كتكمل لا يخلو may I use your phone for a moment نحسير اوان سلكها كتكمل لا يخلو could I use your phone could I use your phone for a moment حسير اوان سلكها كتكمل لا يخلو may I use your phone for a moment جغا ويبيزخا حسير اوان سلكها كتكمل لا يخلو alright so can I ask you a question so can I ask you a question can I ask you a question كحتكا يخلو can I ask you a question كحتكا يخلو could I ask you a question could I ask you a question كحتكا يخلو may I ask you a question may I ask you a question right so كحتكا يخلو إذا كحتكا يخلو المعنى أكلي so can I take your order can I take your order مالت مئزاز مالتي so can I take your order تلخم الحادثة تلي أو ويترخون خاوي أو لخون بوتا تتانا قدتخون can I take your order تايك سمعكا تايك إزازكا can I take your order could I take your order could I take your order إزازكا تايك سمعكا للترجميو so may I take your order تلخم خا may I take your order may I take your order تلخمو يا تايك إزازكا تايك سمعكا للترجميو may I take your order may I take your order alright so can I see you again can I see you again خلاي كرخو كاي خلو تجيبنا نراخب نخلو can I see you again could I see you again the same ترجمنيو so may I see you again may I see you again تجيبنا كنراخب نخلو بيزخا خلاي معتك نراخب نخلو خلاي معتك نراخب
ንክእል ዶ right ንጓል ንወዲ ወይ ንብዙሓት so see you again right can I see you again could I see you again may I see you again so can I call you later can I call you later so مزحت ጊዜ t ኣብ ክልተ ቫወል ትኾን ተሎ soft t d ነይዎ right t soft d ድምፂ ነይዎ ማለት እዩ so can I call you later can I call you later or can I call you later أو لخونة سبسة أو لخونة كلاس خوينا حليتو موتشينا can I call you later تسأنيها كدول الخادم so could I call you later could I call you later could I call you later تسأنيها كدول الخادم may I call you later may I call you later تسأنيها كدول له لما لكن may I call you later تعمي formal تحتمل تملو may يخون له مالتي so can I have some water can I have some water yeah ما يكتبني تخلو لما لكن could I have some water or could I have some water وي خزلتي أمون قلت vowels للمزت soft d نياتا so could I have some water so may I have some water الحادثة ما يكتبني تخلو ما يكتقبلني تخلو كنيل تخوينا may I have some water may I have some water alright so here we got go so مزحت يوم رينا هم تخونا verb يوم نيو so can I could I may I تلتلنا verb نتكمل نوزي right so can I go خد يخلو can I go خد يخلو خد تفقد اللي ديخا لما الأكل can I go could I go خد تفقد اللي ديخا لما could I go خد تفقد اللي ديخا الترجم نيو so may I go تينا more polite may I go may I leave نلقنا may I leave خد يخلو خد تفقد اللي تخدو alright point family so if you like the lesson don't forget to like to subscribe to share and anything you want to learn for the next time please let me know so write it down in the comments أقصالي ክትመሃሩ እትደልዩ ለሰናት ሃልዩ subscribe ጎሩ ደጋጊሙ ለሰን ከወሰድኩም share ጎሩ ይኹም like ጎሩ እንደም ትመሃሩ እትደልዩ ነገር ተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጻፉ thank you very much